Assalamu alaikum YouTube görүүчүлөр. Азыркы кезек 4 тиш кочкорлорго келди туугандар. Биздин каналдан алыстабай. Видеону аягына чейин көрүп туруңуздар. Видео жакса лайк басып кетиңиздер жана каналды видеону бөлүшкөнү унутпаңыздар. Биздин каналыбызга сөз катталып кетиңиздер. Туугандар 4 тиш кочкорлор 2 жаштагы кочкорлор. Башталды жаңы. Азыр салмакка тартылат, андан кийин бою өлчөнөт, андан кийин экстрер сулуулугун карайт. Sütlü Bulak, Otikov Akim. Талас области, Талас шаарындабыз туугандар. Все понял. Международный выставка Арашан асыл тукум кочкорлору. Вот это не видишь. 160 килограмм болду. Молда koylu, aldağının şeyini ol, boyundan geç var böyle. Boyanın açık olsa göre sırası düşürüyoruz. Eşkin açık olsa göre boyandan düşürüyoruz. Все, болду, так, вес. 160 kilogram, тура mı? 160 килограмм. Ровно 160 kilogram. Vodnikov Akim, 4 koçkor. Olçak koyuyoruz. Birinci koçkorun Sütlü Bulak. Geliniz. Господи, вери, bizim sütüye var, değersler var. Olsun. Koy otur koyun. Bu geniş. Bu yak koyun bunda, aklını oturuyor. Жил точно. Рост 98. Sütlü Bulak. Kayıp olmaz şimdi. Beni çıkmayın. Ayna getirsin. Talas'tan bu koçkorlular koyup durayım. Sütlü Bulak yapıyor. Şuraya. Mariya'da rütbe kaldı. Bir daha. Otikov Akim mi bunlar? Kirgiz. Так, Рахимов Салим mi? Özgönbayev Atay. Özgönbayev Atay. İki baron Turbayev. 5. 167 kilogram. 166 carım. Söz şuraya. 166 carım. Özgönbayev Atay'ga bir koca var. Барон деген кочкор Жаллабаттан келди. Турбай калды, оотат. İyi, evi karmalı. Барон 99 рост. Рахимов Салим. Барон, Söyle, подожди, отсюда как раз начинается. Здесь найт oldu. Bariyerden ötmekte bak 141 çıkar. Bariyerden ötmekten. Bariyer kaç kilogram? 4 çıkar, 150 kilogram. 150 çıkmagan alıp gelmeli oldu. Барьерде 150 килограммдан өйдөкүлөр кошулат экен. Бул 100 килограмм чыкпалды. Садырбеков Ниязбек. Даллас дейт. İzayev Mirbek, Kantengiri, Osman Aliyev Alıkol, Van Dam, Erdullah. Karmaka 178 kilogram menen Samsaliyev Suvar, Bereke degen koçkor menen. Talas oblast. 178 килограмм чыкты. Talas oblasttan Talas rayonunun koçkoru. 4 жаш. Berekege koçkor koyuyoruz. Geldi. Oyun geçeri toz bereken. 2,5 метр, 2,5. Метр 2,5. Метр 2,5. İnim, keyif uçraşasın. Bastır. Vakit çok güzel. 161 kilogram menen bu kıran menen? Manaski Şarpe. Şukuraliyev Mirvan ağamыздың koçkoru.
Манасский Шарпей. Вес kaç? 161. 161 kilogram. Метр bir рост. Экстрем. Рост метр. Витчиков Леонид, Даллас. Изаев Мирбек, Хантенгере. Османалиев Алукул, Вандам. Смадияров Алмаз, Басмачи, Даяртулла. Вернее, вес барана 168. 168 kilogram. Şimdi. Familia. 168. Avazov Zamirbek, Jalolabad. 168 jarım mı? Жалалабадтан келтирди бул да. 168 kilogram. Больше метра, как мне кажется. Давайте посмотрим. Dayar Tursun. Bütün tüstegüle, bütün ne? Dört işler dayar bol. Bileçim yerine şeyin, yakın. Metr 6. 1 metre 6 santimetre kol çavuz. Maşallah, maşallah, maşallah. Жаллабадтар var mı ya? Vay. Жаллабад, normalde gelipsinger ha. Kadırbekov, Niyazbek ağızdan kıran degen koçkoru. Yes. 169, 170 kilogram. Düşür. 170 kilogram. Seler kelgende koçkorun atını aytpa, özünün atını aytpa, ben uçak ediyorum. Bol, sen şu koçkor alıp geliyor. Ekstrem. Familia. Айтбатов Асылбек болды. 152 jarım. Düşür. 152 jarım. Қайғылы бұл ya? Таластан Айтбатов Асылбек. Ойын geçemezsin. 152 jarım. 152 jarım. Metr Roma. Ровно метр. Düz ayda. Кейінгі қочқор келерді. Çıkarır. Dört işler. Cağlar, çuğlar kelерді. Dört işler. 157 kilogram. Қочқор. Familia. 187 килограмм чыкты ушул. Автомобиль, Kurumberkov avtomobil, Qo'shqorning qaymanati, Evroning bo'yini biletgan jo'l ekstremni bana vereyim deydi. Jo'l aytib qo'yim deydi. Bana geldi. Bulamda Qo'shqorlar var. 187 kilogram menen evro. Ya. 1 metr 1 santimetr. Öte evro. Ekstrem sütyalar dayarsınlar уже görüp alın. 156 kilogram. Я почитаю пока ваши. İzayev Bahtiyar, Геракл деген Qo'shqorning talab olmasın. Геракл. Я почитаю ваши Рост. комментарии. Так, с самого начала. Супернела. 99 сантиметров. Так, сюда. Максим! Значит, друзья мои, 159 jarım. 53 что ли килограмма. И вот это Çuparşı Melis Maxi деген Qo'shqor ekan. 159 jarım. 159 jarım kilogram. Çuparşı Melis 159 jarım kilogram. Rost. Metr 1. 1 metr 1 santimetr. Chuy oblasti, G'atinskiy rayon. Бул дагы 150 килограммга жетпей калды. Хорошо, түшүндүм. Эми 52 килограмма. Нуржанов Азамат, Карзай 2. Вес 152,5 килограмма. 152 жарым. Рост. Рост разный. Это конкурс проходит в Таласе, Кыргызская республика. Мы специально сюда приехали, чтобы посмотреть. И, друзья мои, пользуются. Хочу сказать, 27 числа. Все, рост 98 сантиметров. Экстрем. Дорогие наши судьи. Bizim bir baykayız olsun biletken. Karala oldu. Bak. 3, 4, 3, 4, 4, 4, 4. Rahmat. Bu Qo'shqor.
154 килограмм. Qosimbekov Abdulla bilan? Ya. Тоже проведет прямой эфир. Qosimbekov Abdulla, Vulkan Sikulskiy. Связь хорошая. 154 килограмм. 154 kilogram, 1 metr 3 santimetr. Да, и там 154 kilogram, rost 1 metr 3 santimetr. Тугандар мына 4 тиш кочкорлордун көргөзмөсү болуп өттү. Тугандар азыр 2 тиш койлордун көргөзмөсү башталды. Zalotaya degan qo'y o'sgan, Turunbekov. Zalotaya деген кой экен. Биринчи. Besini aytqo'y. Беси. 111,5 kilogram. Qo'ychi. Jipni qo'y. 111,5. 2 tish 4 tishderdiki balans qanchalar bes? Yetil, tars, turs. Qancha ekan? 94. 94 kilogram. 94, rost 94. Turunbekov. Haymanat Zalotaya. Zalotaya. Yomon suluv ekan, qaranglar. Qayerga qaysi Isg'atar? Chuy oblast, Siratinskiy rayon. Jamoat qaranglar bizning studiyalar. Boyi 94, besi 111. Suluv ekan, sveti atat son. Tak. Studiyalar darslar. 94. Ya. Kelaverin. Уважение markasında qarachi, krasavitsa bo'lib turishini. Kela rost ko'r, Erbol. Yetishtirgan, denize qo'ydi. 94. Qo'lsi menen keladi, nedan ezdiraylar qo'yarchi. 90. 90 santimetr. Sana bayga teqa. Klichka atmayalım mı? Kızgalda. Kalmadım ulanmay gezdin. Kızgaldak degen koyuna. Bir kolçağılar. Malinki kızgaldak çıkıyor. Erkek durur. Düşemeliyev. Havası. 91,5 kilogram. Kara degen yüzde düşemeliyev. 88. 88 рост. Экстра бердіңіздер. Сколько рост? 8. Так. Фамилиясы как? Дүйшеналиев. Дүйшеналиев Анарбек, Талас. Айсаровы? Bir kaça bes? 87 kilogram 500 gram. Бұлар жаңы туған қойлар оқшайды. $91. 91 santimetr. Ekstra. Dört tiş koyulur ekan tuğanlar. Camaat ekstrel berinizler başko. Narbay Mirbek kaça kilogram? 105. 105 kilogram çıkarıyor. Narbay Mirbek 105 kilogram menen. Erteletez. Bu akırlısı mı? Oldu. Bundan keyin nerdansın? Süye Aytullah kim nerdansın? 93. 93. 101,5 çıkar böyle. Familya. Osman Aliyev Alıkul. Atı çok. Atı. Ne de koyalım? Gül Sarı dep yazgan. Gül Sarı. Nakta Kırgızdın adı bu. Gül Sarı. 81 santimetre. Koylar bitti. Ben iske bakayım. 64